Kasi ublay ka bakam kerpang na kasi ublay baro. Hakaling ka percaya ka pagikit ka wall Sunday school day. Kasi ka kerpang ka school pa. Banisim manta ka bansa mi ka pugo na kakitiyan jong ublay. Nakalian ko siya nga, kinikirang ba, biwaran katbat nga. Iying kasembat kapalang ka mga tray. Tray kang hakaway kapalang. Kapalang Presbyterian maulangan. Gidan hakalum rapling Presbytery. Bagi na sinat ko cumai ke KGP sinat pedeng. Awan lah gijing kublay lo itu besan chairman belam gini gijing sek. Kira khot jing komiti balang kira mbak balang kira dengan por. Ipi kilong kepa kilong kebi kisamla. Aduh ki hap kibret. Kirpang ikinong hikai school penpau kini kesini ke kirpang. Bad ini kinong syah hikai ru. Jing kublay ini wei. Haka kerja gajung try baru pendem jadi uji surprise. Jadi kesin dibandingkong yang aban poy yang kabalang hangni air pakon. Ho ay kilo judon kipor manglapan baik ban wan. Nambay parlong jangay bakit walang. Nray ngam sim na yola ban poy. Ban sobo yung blay. Magajing ban baik kibla hamslam. Hagani kesnem ngalayo ban poy ban yo iye kitur kemat habriu jompi. Lembag ni kapor jom kajing senglang. Walang ngam ju poy sigani kadong katahan air pakon. Nray ngaso kumbang ngalayo don benta bahabat kini kapalang. Hamta magijing pun krek jong kapalang ni gospel concert. Ko pinsayo ban penlong ka ar pun yo terik December matau snem. Bakit awan ni kendu ban ngabat ile pun kamlang ban pen krek. Naga benta ni concert ka bangan sayo ban wan. Ban long ka main ban tem. Ha concert ka jong pi ban nginget. Ngidwai. Bagani gijing tumu jong pi ko gijing seng samla ban kapalang. Kan long ka bejok. Ha ka bangin yo ban penlong ru ni ka concert. How dia benai umakatan. Ngamlong unong keren ubo jerong leni unong keren ubo lengkuan ki juong ngalong unong keren ubo step ki kumta ngasnu kuban banyo ki kena ki barit ki tips ni ki kena ar bakon ki tips ni na ki baki na mama andi mana ya lo mo kena mana ya biar mana bakeren mana step mana bakeren lalit na nang babani na mana ita keteng tum ha Iba Andi give karbungor tong. Wah, Baba Andi give ini di sekretari jangka SCC rally. Keselong Children's Rally mo, Christian Children's Rally. Kaji rally ke bahaya tam hari kasih juga kepada hadu live totally emak jadi sang kena. Ini long sekretari marway live totally sang kena. Kabar kai pemudian kan. Kena pokon sini mama Andi wanum syok. Ke ni dah lagu ke project Andi le through mana? Ka project ka bangilay kerpang iki kena menin ilang perlong ika workshop na kabantay kinong ilam jinsan kena arap hoteli jinsan kena kiwan menin bat ngalong chairman bat END ilong secretary di nama kata ngangit bahaga ni kapol ki kena kecingkran jangan kan long spang kena spang kan long samla spang kan long tembet di ngapit bahanang ni nama ngahikai school habalang mentala si posnem ngahikai kena berit Mano pala siyang class 2, 3, 4, 5 rakti. Kaya buwan perlong ada. Tong penada si po to. Kikna class 2, 3, 4, 5 jadi student juga ngahikai ke LP ke school juga palang. Mangamju show ay kikna. Lada kita kahit ndalaway school, masat school. Tina makata. Nalo masat school. Ada Kim Shok Kop ngamju show ngali umno masutum. Ngarak na kaway ka kelas ngabak sa din. Untuk store sa din. Ikhnar bukan besok khopa. Ikit labu bahan tu ba, present pengorak mana? Labu bahan. Toh. Tinggal lawan raru ini jika ai sumpah, ting besok khop sayo ada wajib seng, saya ada wajib. Saya ada wajib seng dengan latih cincin meneliti. Tinggal besok we khop bersekali pastor kan sepang. Kum kan naik super keran pastor. What? Sepang apa? Sengap baik kubuan mah. Sengap baik kubuan. Toh. Ngadai orang ikai sekolah penpau, ngahikai kerdan tambah. Mga juong rui kirang ba datang di jurki. Datang di milik school bah percaya merakot na school. Lek umui mis merakot na school. Siapa ya? Siapa mau pada merakot na school? Siapa dia yang jerong? Jerong ben. Siapa bat school? Mau? Kena? Ha? Siapa mau? Dah. Kena kita pada milik school lah percaya kemudian. Dah merakot di school kemudian muak lah syok sama. Ringi nyiok ini ke school mau. Ya lekat bamon, ya pep kat bamon, ya syong kat bamon mo. Bukan banut mahal mo banut syok ini. Kenapa kata kamtip
kilong kami kilong kepagi smart school penpau em ngamai kai school penpau bang ju om gitu kebujuan ada primera khotbah si jingesen ngan penjeng jurang ben jadi maka aku bang kai school percaya hable aku ta nama teng-teng dia wan na kawan tu syong na syong dalawai jingesen itu kanai kai kum tu hibi itu mana kum tu hike itu kanai kini nekam dei ban long kum ta ha ke jing sakri play ke jengi to kabenta lagi tiam jauh play ke bangan keren ha ke kenok pai singi ni aktif le baros pa Sunday school dei mono basengi ke Sunday school adih start gimana mama Robert Rice ma harus senam yung to nak mau senam kano deh tapi itu pesan kena sini juga ya kita di history ngayen kum dia mentah balik ngayen bang adam di bulu men ni bu pendian yang ala na ku dia nu sim bulu bulu ngayen syu dai ke school penpau kolong kum uput lum sa kabalang ma kolong kum uput lum sa kabalang ko kapagin kabalang na do jinga sen kena kama pera ba ke school penpau om lui nong tho ka school penpau ko jingmut jika kolong ban penkelador di ke jingi bubliu ndai kan ban syu hikai ban syu tip ban syu nang pule nang tho be nang ta ada ke jingkwa jiki bu Robert Wright sa bo sing ke Sunday school kolong ban penkelaya ka jingim ki bubliu kaya makata nginya poin si kebentar ke tiang jauh blay ngan keren siapang way ukna siapang way ukna utau kena uketeng way tau kena Jisu Kris way pilapnya mi kena Jisu Bible ngan keren siapang ukna Jisu Kris to siapa ngan keren ngan kili apa pun dikili ba to kili kong Jisu mut kumno keteng jumpi dan ma andi gift dalam becing mut ngam hak kupar dalam gajang becing mut ukit dalam gajang becing mut keteng jingi barok ma shisha ihun ni bukun keteng di dalam gajang becing mut bai keteng pareng rugi bon ai keteng bat ba rubon Jisu mut kumno Jisu wan na keketin Hebrew Yehoshua tong Yehoshua bomot kum no nong pen im om ketin parangi om savior ma Jisu bomot kum no mata nong pen im ada ketin Hebrew ni om Yehoshua Krispan to om bade gejat ma Krismut kum no Krispan om kawan na ketin Greek Christos tong Christos Ubalasle the anointed one lakan ba menta Jisu Kristus pamon unang penem ubala sle jong ublay pun kirang balik bat tip ini kan mau unang penem ubala sle jong ublay kan keren sepang kena Jisu dapat buat na din pastor ki kena school penpau kirang ba ki wan school penpau paro ini nasmo baka di kesni ke bakal pang ini puli lang ini kedekat Lukas lenong gabaar dekat ke pesan puar uji suru ulanang crown haga jing start haga renyeng bat haga jing snowbah hakmat ublay bat hakmat ubrio to hakane kenok paisni ngan kren syapam ujisu ubayo nam lai teliki nam kabaning kong kraw hagajing start kabaar hagarenyeng kabalay hagajing imensir pinya keren mentaka jangmit yakini kilay tiliki eiki bakodor kabagiyo i hagajing imjong ukna Jisu siya niya ya chikmat tunginya pendem hagajing duay ya kaktian jom ko try I need new snow but iko bom jom kaktian ka jom me keren try hapadeng jongi ngi kaloy ban shashkor melong ublay ujongi hata kerteng bojong Jisu ngi duway ban nipan amen hakaktin pareng ngi om Sunday school hakaktin kasi ngi om bungo om bungo to school penpau hindi school ublay mo kataro hindi school penpau mano ba ay gini kerteng school penpau uday Reverend Dr. John Roberts uday ito wujud kapuli pastor ko dan hamau kulat dayan betul
udah itu buang engin ay na udah kerteng school penpau pun ke school ke penpau ini jing sisa juga ketien jang ublay mana berasing mengkong bagi ke school penpau hari kasih jengi dia kata hari galok jang Thomas Jones okay Thomas Jones ke kerteng ke Ann Jones kalau ay kerteng ini ke school penpau mengkong dekat day school ke day school mano bayat hu igijinglong kana ujisu uday ulokas utri kamayo to ulokas utri kamayo ulokas uday doktor uday doktor kot na doktor Jingpang doktor Jingpang usi ay dawai bahayan do iya kibriyo ay dawai kibriyo then mouse ngap yun hu pastor kan ini history kenapa Dr. Lucas uday Dr. Upuju Aidawai Baca history gitu Bau upol Haba ulet jalap uji alam bahayu Lucas Balai Namar upol Uji udon jing sitom gastrik Dabler bagi om Balai upol ulet nak kawai kesinong Cipuai kesinong uji lapor ban bahan Di uji udon por mau marek Ban kesini pun kamban jalap Tukum tau uji udon di jing sitom gastrik Bat kum tau laong bau Lucas Uju Aidawai yu Bau ulat lagi jing sitom Utah ano tuli kikot Aga Bible Lucas Utah kono tuli artili kawai kene ke gospel Lukas ke baar kene ke kada nakon ba kam ki apostol tom menurut ho udah Lukas payong upol udah Lukas buat ho ya ke kitab ki kam ki apostol udah ubriu wan na kesnong Syria bat umla banding jiu kimpat de tepi ketenrai ke jong di tang Lukas ubat ho sapan ke jinglong kena ke jong Jisu ndak bat ho utho ya ke jinglong kena jong Jisu baduang bau Jisu nado badang red ko mapi kena air pakon ulang kena ukumno Jisu ubat trei sitom ubat kumno kabaar ubat kongo kabalai ubat seman Bat ka basaw uba iye ban syakriyo belay utari kuna Jisu hidangan kita kijinglong Jisu jingin jepi hilang lagi kena iba kongo lang si kongo ime hien di naman kata Jisu lang batray si tom uba semat uba kongo ban uba iye ban syakriyo yaw belay ito kani kadekot kaong kumno tiyo Jisu lang ang kraw hakajing star hakadimiyeng pada kajing snow ha Ujisu uyo award uyo prize ujisu kata ka prize ka ba ujisu uyo walang ba kibriyo kitab kiyong jisu kiyong ani kat utayo kena te om judan ubastan uba nang he nang san ulas ngat ula plung ma nang tao uba nang buram dan akor yo jingero mana ba yo jingero yo ka Mary batu Joseph toh mangi ki kena air pekon dadakat mangi mana bayo jingero Kim Juong ubah deng ubah dakat Kim Juong bakit balakat ki ong ukon jom kata ubah dakat benar sabai ni may jengin ukon jom uta menit ule kumta may iya surah haskul ule kumta ukon jom kata dala dakat ini susunay na ninay pa susunay may palala dakat mangi baru Jisu hang ni ule tepsni ulong kena tepsni bat mano bayo jingero ka Mary batu Joseph kini kikmil kikpa ke bakenjaro kunta ka kubor ka bandingkong balay u Jisu uyo ayakat kani kanam ka jing start ka rinyeng bat ka jing liublay ka bandingkong ay ka kubor kalong ka jingkit kli kikmil kikpa ay lagi jong kikot na kani ka dekot kalong ka badan kami ngin kikmil kikpa hakani ka wall Sunday school day baka school penpau kan klan umday badan tan kinahikay basta ka school penpau kan klan kaday nado na rempay Krista pitip kena barit para bangay baro ka ay ka school ka baningkong hamno ka dan ka school ka baningkong kaday ka yin Kristan bat kinong hikay ka baningkong iday imay ban ipa jani kenal ka tama ka school ka baningkong dari ka yin Kristan bat kinong hikay ka baningkong day may ipa jani may ipa hikay ka burong ka akor
Ketien, ketelian, kaya, kayeng, kekup, kesem, ketre, kata, parok. Imesya hikayanya mahiyang ya kata. Namar kata akan mau aku kiki miki kepa. Pakai sekolah untuk peningkong. Kadai, kayeng, kerstan, kajongi. Namar kata abang ipet yang kena kedekat. Jisu, yo nam, yo jing ya roh. Ni semua teruk bakal Mary kong kami kalau persang kat bakalah. Ukpa, Joseph. Walau datang misteri persang banai ke bahatam. Bat uya lamjing ya sen yo Jisu hakapor bau dang don kat arsnem kerta. Tanusnem dan Jisu akan dikapor. Muna bakal arsnem ang nirakti. Muna bakal arsnem. Tulah dan sedian alam uti parang yadi perlok Jisu dak kena lang wa. Jisu dang kat arsnem ulek seno Jisu. Laya lamjing ya sen yo Jisu syaptem. Ulek yo tempel. Urung siapa uni siapa uya syit usiat marbel umarek sediniing ulek ka siapa ulek utang Jisu ulek yung Jisu tempel usyongkop usnap ya kinong hi very good pi mata bi syongkop ne pi ni yarung ne syongkop very good day ban tama Jisu kan arsnem usyongkop usnap itu cerita Jisu ka Mary baru Joseph kiru kilat jinesen Henry jayu aja Jisu kameri baru Joseph ni tahasyin shadow Jisu aja anilah syakti dan bakian Jisu mah kaya wah yang Jisu kaduk kilap udah halo udah tempel Jisu kremsyang bandai kon jengi te wei lah poi siying mideng wei lah poi siying idu wei lah poi siying anak mah lawan si bedaya kau kena kepada kau sang sesuatu bom dengan mentah ngamu syadang benda jingsen belawai jingsen lagi syah satu lipam jah satu mah iwan di bayi bagusi baka bang gajah baka sebang misasyo rita tay mah syah bom syasyo ay may belay pangiya makiangi mare dari Jisu habau let jingsen usyong kop habau dan hiyeng utray kamiyeng habau let baru kupau misteri utray lang baru kupau Jisu gaong ba uyo ya kanang keburong nama bakal Mary baru Joseph ki IT met bat mensim mana banang bakal Mary kam dan kerdan kam nanjing stan Henry ka IT yo Jisu ha bakal duai menstep Jisu dan bongot dan separa udan bongot na kenyan ngot separa Jisu dan si bongot separa ujuda Jacob Joses kibapun ang kasi gospel Matthias ba hadin lakha yung Jisu kumukun ng kom kameri baru Joseph kila pediang sekiwai pat kikun kentay bat kikun senrang ru anong keren dikata dan ka Bible Jisu dan sibun ki para bekenjado dai tang yung Jisu lakha na umensim bakun jadi makata ka baning kong iyan ni ka jingket kli ikimi kipaban pen kranya ke skul pen pa ngamtip longkum do hair pakon ngamtip piawan jesen may kumni makasni ublay na tip tenteng ne ngamtip ya kata Henry ngengit baka di banlong kumbi ban syakri yublay haba ka yin ka im ka palang ka im haba ki kimi ki pagi im ka palang ka im bat haba ki kun jungi ki im ka palang jungi ka im piji peli Bible na yin anak berit ya tu hak di pastor hi mandi piji peli Bible na piji peli na English lala lajar exam kamat selada praktis English 1, English 2 lala, science lala, ada pelut mau belajar exam. Kani pada, mana pun yuk gini kipul mentang sini. Kani pada lala nem. Kat ningut nawan jinga seng tangkan itu kipul sebagai deban buat tadi sih. Mau deban kap mam kini kepen beberapa ni prize gini mau. Dengan ni isnem berman kini deban buat ke prize. Uji sunu padang redu ya ketian jung play ban song kijat jung. Kun kiyeng kerstan ngamtip kani ketin jung play kalong kumno hiyeng jungi kalong kumno hiyeng jungi ngijil play ya kani ka kot sikot daga aing to nakasi si dong kumno kon balay ba om kot ba kumno kot ba pun kumno ka kot ka baba bon teliki kot kumno ka kot ka baba bon teliki hamni hapo ada kon teliki kot jadi bentip, mereka buat ladon kau teli. Arti kitab penengkong dari gay testament ba, berim. Sakaway testament batem, kenal mi kata, hat testament berim dan kau teli kikot. Sama, maraba. Testament berim dan kau teli.
Lai Purkandai. Lai Purkandai hagabarin. Ini ada bakal very good pila jibab. Hagabat kumai dan kamu. Arpo hinyo. Haki di kisni jengi pembentar. Nilong kerestan tambang ngimtip ay keketian jumulay. Ngasih dong. Biblical illiteracy. Nisa din hakakot ba. Ngalit kiran gue balang. Ay Tuhan as magkasodom magkakumura. Anda laway jing sa nga di tayo babalang. Iyong tarababalang yung aposto. Ito jing kiran jang piman na bakala. O bakalahay naman. Sodom magkumura kamday kasinong gilay silap wo. Malatapos selamat. Lalapalat nilipos ng long kastan. Ya ka Sodom magkumura ng ang bakiday silap. Lamanan kata. Kalamahan kata. Ngintip na niyo ka ba? Ha? Katiyan diyang ublay, kalay bandon na kajigim diyang school panpaw, ni klan puli English, ni klan puli Science, school panpaw, ni puli ya kakon? Kot batang kani kakot, ya kisamla rudon, ni kikena rudon, jing ruay rudon, ha? Nanta, jing keng rudon, Science rudon, Social Science rudon, dano lang ni wala. History rudon, Gospel rudon, jingat lupa rudon, dan baru agak tim jumlah ini bersiap tinggi si kalau bah ngintip ia ketim jumlah. Kalian sedang nado dalam play. Toh, kikena jiu snap itu pastoi ke history lima. Kikena jiu hapo nyosnem, mana nyosnem, rakti nyosnem. Kibun handai snap nong pastor sini. Kikena jiu hapo nyosnem kilala lendet sipau hukum. Dan hangi balal lendet sipau hukum. Wan mga pastor dan gibenta barang kelep. Dapo itu hukum balai basal lah suya tunung kikena jiu kilong serius baru belai. Hapo nyosnem kikur gideban la lendet sipau hukum. Hapo kat arsnem kikena jiu kilala lendet santri kita batho Moses. Kiai kita batho tang Moses marway. Pitip Genesis, Exodus, Leviticus, Jingkeng, Deuteronomy. Tunggu dengan pastor bang kenal. Genesis, Exodus, Leviticus, Jingkeng, Deuteronomy. Mana batho ini santri? Moses. Hagatin Hebrew ki angkat Torah mut ka hukum. Ki kena jiu ka arsnem kilala lendet santri ki kitab Moses. Mengibat lakat ni posnem ilang kestan. Hadu kirang ba? Ngasih om keketian jumblay kantoy kapor bangin kerdo om yukpu bangibam. Dayam. Ngin sa kerdo ya keketian jumblay. Hindi bawan sipay, hindi bawan leno abanang ay wat puluy pat ba ang set di ini kata. Kecing kerdu ikatin jumlah kolam ba dan kena ngimdan por dasam laru ngimdan por darang bar ngimdan por dalam temen misalnya cik seberi misalnya cik seberi sokap ayin kum kepor corona le yu sedang pelibat ba dalam temen dai mana banyak di temen bubun kamu sentuh ngailak nuksani wi temen yongko pastor ngapelibat ba kita kilasyat benakat ba weng laki ceni weng laki cetai ngamut ban puli naba sinaba ulanu bandep tak kemat kelabriye ngi ibasyo nadu padang rit si dekot si sngi kenal kata mo kana dekot si sngi si dekot si sngi lai spa 100% sngi si snem lai spa 100% dekot pinala lende kat dendang gi kena air pekonsan posnem tapai bola deblut itu set maka ni dan tamban san haka ketin ke jang ublay kalau gue kelong yin alit pelong jing duai tengong ai kot bangan pelong jing duai itai long kemi iong syuk pastor dia ikiu da kamula ibu atli kimula ong pimule ondongan kiu si jenong tengah penbat mangai ta kamula isai le kemi ke keti oli ayu mai ni mai isai gue ke kot nanta kadi ke kot ba ban lasai nantai lahir sepoi latit ni kot bang kayak gitu ibu si jerong yang kot bang boleh ibu si jerong yang cakin si pastor bu bahasa teh nggan jingmut ban bu si jerong armari pidai ban puli ya keketian semulai soalnya
Kani kaktiin jang ulay kani bantan na gini. Muslim swaban poy ka it. Lalaklan bet ya ke Quran. The whole Quran. Pitip kat kendais pa sau pausan. Hado arhajar arpusan. Way pastor hari kasih ulay research. Kat kendais pa sau pausan. Hado arhajar arpusan. Ki Kristan hari kasih ki kiu tang persen berapa Kristan bekiu temah ki Muslim hari kasih kakendai sepa saubusan hado arajar alpusan ki kiu persen ki Muslim balai kilong serius baru balai kilong serius bak keketian jemu balai ke Quran balai bagi sting palak ya keketian jemu balai dadan baong YouTube an sakhi jumai kata tarik oh lah dawai lawat belai lah dak mendon jumai pada mungkin mau belai lah dadan baong on salong gumta lah syai lawat belai lah dak mendon jinge dak keburam ngak keren ni kan ni ndai tang ni kan leng saudong haba biang babit ngim kan mau belai habawan keduk kekerduk soong a belai haba pang besitom ni kan mau belai haba syai baklan keli lebih berpisong ikan mau si syana yang yublay bukan ikan mau par corona atau wadu bom duai ni ubang juplay kat bau pulih balai yang akli ngui lompa katsan senang jila jinga sensyu ukat plong jing duai ngayin ngala lengok utau di urang ba ulat rekam serkar berus pa ma upulih kat bau duai syak isirahem akli balai mama hadu kani bisirahem uang penting pastor yang no corona ngong pleng kini giban kibriu kiberlawan hakajing sawat yu play dasuk dasan om king mau play nama kata kaktian jong play hak wall Sunday school di terika pot kabok hikai dengi yang kijing si syabalo kumno siya pang kijing duai pat hayin jengi siya pang jing duai na hama imay hiyin siya pang jing duai na imay hiyin dong imay mimiyat bado deng ali ko ni pang jing duai na lakar dan kejak no dan pagdils deh dan update status deh wah kada page film Korea ngadang syab jingwai Korea mau berpot kisamla om tani research kisamla hata shitayo ki ai si tenten tayai pa sa kenjing la syai monde masamla kenjing la syai monde hadak sing sajan Om uni dong wat bani abaki samla ki aipor tam siteng kenta ya ipa ar kenta siteng ni meng sam kenta bale homework ban rekod baro ki kenta sispa san popra naka sispa riu popra kenta ki samla ki penut por hakitek technology kijing start mobile ngim nang pia klempek mobile ngim nang bam ai jing bam kurun klempek mobile Om iwe samla pastor malah pulih kat bak tapi ngapulih ar-dekhot saham pastor ar-dekhot pulih kat bak saham baik real sadu dekat isiar 4 hai next minute next minute ngitip lut dia ke pertai ngintip dekat ketian jauh lagi kumno kejing duai om boleh kejing toh hatrok tapi ngelap kejing toh kalau om bende God has time to listen. Do you have time to talk with God? Kata terang om kepada jimbut pa. Ublay udan por ban snap. Pidan por na em banyak keren baru ublay. Umju tia ublay yang kasam sis par way. Umju sam tia. Up ini bunyinya keren baru. Ngijing duai na em, kum ngijing duai. Ki Muslim kena, ki sama bikin em ki Muslim ki duai kan usin sisni. Ki Muslim ki duai san sin sisni. To wan ke bisnes, wan ke kam ke jam slap terang liur sengrai untip. Kalau day banduai mi kesni menstep kila dan kosio banduai. Hadu pada sep kesni menmiet. Sansin sisni ki om ke namas. Ki jiu ki duai laisin sisni. Daniel dan kosio laisin sisni. Banyak keren baru belai. Kristan baru duai kan usin sisni. Kan usin duai Kristan duai sisni. Doa Isya, doa Bamja, doa Isya, doa Bamja, doa Isya, doa Bamja, Muhammad Allah Isya, Bamja, Sudi Isya dukan si Bamja yang perlok Sudi Isya ni pastol si Bamja di Isya rum per sakramen li si rum sepuyek Sudi Isya Bamja si dan nyaw ta kecing doa labu andai nem kecing doa si Isya pada baru boleh
dan pandemic kami kan mawan doai ma ablay yo pos new kun syamo ablay ni wan pedi kesul pedi krai ngam ta kami ni doai da mi pati betul je yu sibet no Ukrista tong ka Bible kuno tu doai klem da put kena pun lain na ka Bible kong kuno tu doai klem da put tong lan tu doai klem da put đây mình khắp lịch khmat với các sự bật lên ngựa tung khổ cả chính khắp lịch khmat có một cùng nó bàn lạch này cái chính phong nguyệt bàn lạch là cái ấy là cái chính phong nguyệt sư phụ thì vậy để tuyệt mình ta mó ủa heo sky năng cũng không được đấy nè thì mình khắp lịch các khmat bắt dan bahasa thắng đây là phim tip thì keren banget nih to avoid distraction thế nên mà kata Tuduai krem deput kalong kepada kam hadu kata-kata na kebenta jengi kum ki kemi ki kepa bat ki kun stan kesemprong kabaya cedin kanung la ban ong ye ka kun semprong ya cekmat ini haba ke kemi semprong kaya cedin ki kun ru ki ya cedin kan Mary kan Joseph ki alam yu Jesus ke temple uji suru kan pai sesurak sedati sesengkir upoi ke temple bon ki kimi ki kepala ki kesini benta ya ki kun palet jinga seng ya di som na yin ki kun ya lek te upoi selu kun te tien man kan tala ke ye wan nang tu ni tien ni kata ni ikni ni kaya kan pet kan dan hang tu kadang bui ke yang berapa ni ke orang pastor wan yang jengi wan tolong berkelas tolong ginseng nama ni kang tala ke barok si yang bat keme lupa ba kun kang tala ki start kali ki ginseng bat wan wa de kita dan dia itu dan penuh ni jadi kita baru boleh untuk pun semua lagi ni dan itu izin berkat ba ki le ki kun ma dengan song mai de teng ki kun lawan ginseng kena ki yo sha step i main paki pila ju sngap tu izin roi kusoi ki kristan tang poi ke samne pila sngap ông quay trong masalah di bantem mat ke siu play dengan mat asno bagi kami kristan kita ada kamu kena beji dan dia maka ni kita kubur boleh pamayo I bagi lang tron kita lang suai kecing kristan ni ngani ini kecing perhat saya perhat mati jaga basyam kecing start pertai ni hapan siu dekat dor ta Sunday school ni like free hapsi bisa Sunday school kan pilih sa perhat kajing spa ya kapor ban bu school perthai kada buji bikin men step di sekolah alfa di sekolah RDP nyau buji kami men step kajing ya tombri ban kusong tifen ban estri jai ban apkali ban ani mo sing blai pada ndai buji dan kelat ya sipauduna dan ke laki buji sisien dan bisa laki buji asin dan wat juti wat muja time management seperhat kan no hitri sistem nya kan jing start perthai jang do kan no hitri sistem nya jing start musim time management kamalai per exam at kot ba ni wan tho exam em mi ki pa samla so exam kot ba ki ni nek tu kena trong đây ki ni per exam perthai ba de ni dia pe mi pe jong mentang ajan ke exam matrik buat ke pasal exam matrik email kami khur li song lang da ni ru kwa da kopi khun penting da baru miskin tidur chips ada dekat dun tembiang lut ke cimbam taman kekot ke khut ada ki khun jong I kem kekot ba apa deh pisok ki mai ki pi ai punishment bisa ki kimi ki kepat ni mo kadang khun wat pathia ka bom pala si dekot ba nim bet po kat bom pala ke English wat pathia kat bom pada praktis ka mat wat pathia yo pi exam yo boleh ni boleh empat manong kat bom pala si dekot ke kin boleh menurut kita saya bisa gitu dia barang kata ni yo iba hagir gi sini jing iba mentah ya ka jing start pertai ni pet ni competition ke ai jing dawa school pertai ni penbiang lut baro poslak ke ringkut ka don ke syatri ka don dan lut baro gi jing don kam tisin babiang gi jing tho jing ta babiang dan lut thia tangi wi ko menteri baret ikon ngim don pisah slap sni ublay don syatri snap sni ublay don ringkut dan ibus jing semi ikut nama kata ngai I bagi jingma ba krau ka ap ini bangin long shisha ba ublay ba men yai hi kai halaki khun temen kren sapang dan aki haba me kren hayin on Moses kitab Deuteronomy haba me yat halenti haba me thia haba me ke ko ki me ki pa haba jing ken haba dan hayin haba yat halenti haba ke haba thia keren itu ketian ublay
haki kun ki chongfi tabar ba ka khaddo na ka jingkit khli ki kimi ki pa ni yi ham tu bau jisu ulasan haka perkhat perdan ke mental being ulasan haka jing syak jing klan ke physical being yo jing bam ni batai bat ulasan haka jing mensim ke spiritual being complete human being ubrio ubapura udai ubakhiak kerat ke met ubakhiak kerat ke jingmut bat ubakhiak kerat jing mensim uta udai ubrio ubapura ke brio ke ubapura mentangi om badan jing duna habuduna kada khotmet la duna ubrio habuduna kalau perkhat la duna ubrio habuduna ka jing tiblem la duna ubrio ubrio ubapura udai ubrio bapansan yilde om tang haki eki basyabar bat haki eki bekerja mensia maju perkhat yilde kat sebangan lain dan diberi orang yang dia pastor mentah bila kamu sengat dia mentah bila kamu jeram dia mentah bila kamu som susyui ya dia kenduk moi perlong halati segini am ji kenduk shui ideng la slam ideng mentah lagi sengat ni mentah dia kenduk ibadah boleh di tangyong gini ni bi thai jeram maju perkhat yilde laju tor em berkelian bat berkelian ni ban om pastor dia mentah bila kamu beli Pak Deng, dia mentah bila kamu beli. Cuban berkeli ni kemta, cuyo snow dia kata. Kata apa lo? Pengilong Kristen kan kesini beli. Sini nengkong kalau sini sejalan, yo iki bro ini belum Kristen. Nama kata Jisu yo ikanam, ndai tang hayeng mani hatempe, yo ikanam ke imlang kesalang, hakamat kibriyo, pada hakamat jong ublay. Mana makata ni dan kam nama ta hadu kata man pensan ni kikun bejuni hakan lenti ke jong ublay. Pan ai kikun bejuni makin san haka jingkot jingkia ka bam tadi kini banyak ka babiang. Katia kadang kini banyak ka babiang. Kacingdang jing start kini banyak ka babiang. Bat kham tam ya ka jingin mensim kini banyak ya ka babiang tam. Kajabien kadika karkhana baladang nimnang man pendon kam ya kadika karkhana kan sejelong ke karkhana usuitan hakan ke jabing dan ke thma ke berik ke hidden battle kisama ke dan thma berik kilong ke bilong ke padon thma berik kata rais niu ke bisni ke lorni ke jingkam barok ke her peteng la dengi im ke jingbut ke bisni wa ki kun ke jeni namar ka smiang kam jukha masi kam jukha balang masi ka khamasi maka pop ka khai ka pop pada maka tangi di mensotu i kata gawai maka ke mengingile kandang ke impak haki kunci to hikai yang kena akalenti ke baudai banle te onom kendria lara pila hikai nadu badang ret ken mau baha para bangade janga kan sakta yu anda ulah samla kan sakta yu hadu dolong kepa kan sakta ya ka haka jinglong samla kan sakta ya ka hadu jinglong kebiru hikai yau kena matang ret kini nama jongki long kahima kacung play kacing ket kli ke bae hadu kata-kata ngalap ila di kum ukpa pateng-teng ngaju sosi bangam sinala ban ai ba hatam kabide ba ublay ke khun ke jonga pat ngaju persaman kesni pat hikai ke tin jong blay ban ruai ke jing ruai nyam ladang ni kum kikimi ki Pakistan nim hikai ken mau ba ka perthai kala ready ban hikai ya ki khun ki jongi ujisu ulong ukna ukomo ko ki kena air pekan ki kena Sunday school dia kongo na bi mai pa dia kongo na em dia kongo na bi mai pa udah nuwe kena siapa tengkut na pastor cingkeren pastor keren jerong udah nuwe kena om ke kemi khun na de ke por mi sok pelom na pi lecture school wajib melien bantu sok pelom kan mau khun to nei la om badu ma to nei ngan tu sok pelom udah lecture school dah kekejat uyai na dan keper sok pelom mi ye itai bahasa marjan ani ki sok pelom bila sau la jauh dur ma sok pelom tu pak kai ma ulah mut kai bukan ma bong imei waju menir bantu Monday with school Tuesday smi palai smi tho dien si saja yang school mesti ne smi tho dien dum kai menta ka smi la sai mi la di lut new so wa no don jingele hapo jong badu kata kapuan kawai kasur ko ang pado wat nung lekto kawai kasur ko ang tu la kan tu me way man mo yoi
Job ano? Job syaitan na job play ne? Job syaitan na job play. Job syaitan. Bado umla juan pindan. Rum siya kasi kaperso. Upet beliau siya kadang siya kawan. Uyoi. Upet imeyet siya tayo siya barangay ng sansiyo. Imeyet indan po. Ulek mo bado upan ham praskul tutuk kamadan. Shin kakatinto. Kajak. Ông imei wat jumlien batu. Ai den cerut. Ông imei wat jumlien batu. Ai den cerut. Ông kepala dapat nih. Ông imei 140. Ông imei wat jumlien adap kepala sok pelon. Udah mulai besar bahaya. Usia aja. Ông imei wat jumlien batu. Dari mana yang kita? Dari mana yang kita? Syaitan ng ông hebe kay mau Jisu ko mo ubado hakamat imay uong yes may galapo ya berendapat uong no may ni rumah hakamat imay piye imay kenapa piye imay rakti piye imay ani piye imay para berarti di samlan ini cuy samlan ini istorya samlan ini Kenapa siapa? Anak siapa? Ini email pama. Ang email ba do kan ni? Tay ikong insele exam matric. Ba do sa jing krieng ka pima. Sa na piji ni jing krieng na magbabaw ko ikong iham kanakon. To may andalalen. Ikong exam matric. Ang setan sini itu lah sini mula. Yang mo ba do? Email dia email mo rapay na din pa na silong nem puta silong nem itu hok imene silong nem itu hok so ay paybaha mo nakiyaw ni na paybaha anala pa yung singbuong sipit yung snow uno yung snow tendrong ting 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 tang piyaw bado balay kun apa tuh kesabaran apa itu pala ang setan pasti beres. Saji krim sadon. Ang sama klik. Jisu unjulong kumta. Habang yes may kaktian kakam rukolong yes. Nili. Haba iya di may kakam gaday man pao. Jisu ule kumta. Hayin utip sini. Syabaru utip sini. Manipa de. Hayin kemularan yang ni yang mas pera ketemu sini itu bisa jadi jika sering pagi amel aku berher saja ni kukong kujung pijin tipsi mayam tipsi hayin dan masyabar tipsi mah dan bahayin tipsi syabar pak oli sok beriu nak beriu kamu bilang kau jauh berdekat bahayin kijing tipsi lapalan Panek gay rulelut, panek gay rulelut. Sabar kok. Iya kinong syun. Lah apa ni kinong syun? Habut hiji kay Jisu dia. Ang gaway pula na tama ka diyan. Siya sa kaman ni papi. Tama ka diyan? Oh, ini. Ketin jauh blay kay ini. Nama kata? Ka school pen pau. Ka cutting kung ni ngan puli ni ibetang kat tim chung play toy penbut lang din pastor proverb den nong ga benyo khot ga benengkom ga basau ko khun to sumar yaki tiem jonga batu ri khop yaki hukun jonga to sumar yaki batuin to tho yaki Hau maulim kenyap kadok nuhut jombe tu om ya kejing stan halong kapara jonga tu tingkur ya kejing sempang nama kata ketin jumlah kekot ini risiko kun tu sumari ketin jonga itu hanya kan sumari ketin jonga let's say yang sibit let's sekolah syai ya tu kanai kena kelas Baudan uli kena
Ubakertay u Jesus Christ. Pat udan na yin kapagan murang ni may pa jong u kibaya lamir. Pat kunjo penyetu u Jesus usyat ukran ustad jing mo jing perkan pat ukran jing eman sin. Belum berkuih ni lembaga ni kejina selok ni ke wall Sunday school ni pengedit pai nang ni sekian kisan mo jing na kabang ikit ni kini kekin mo jong ublay tampai plan kayim jong akari ke school lo peringko and so yo igiso na kayim jong habang anang ban bet ni sumbay kekitin jong ublay ini